Echitare chiro chiongaki tukwebore nena ki engitia yaso nyomba ngonyigora. Tigo marangu wasi ngotika yaso na kiyaka nyomba. Haya. Moikire nyomba manyole ngitinero bas karanyeita. Karanyeita. Kwanza mama uchi kubara ni baadaye karaya kulia dine kitu na kira kinyinga yetera. Ndigwane n'abantu bakusi. Ingimine dia twanchane bona. Mwaka naro kuruko kaspa kichana kuruko Kisii County. Ugora ngakire simyo ndabinga. Ekintu kitakire bona igati yaba usitwanze bitokore twanchane. Oyo no abo nara bya twanchane. Yakogera kirubo yanchane butayo abo mombuyo. Kirubo yanchane butayo kisegi chigo ichoro molembe toyo. Eki kirato konye no mugusi kiolisale. To chamo tunyale na ntwenzi ntwanchane na tokugamba tuywanane. Ekini ntukiamana. Bono buno osora ale government yali osora nabago tauli genda aleta bono igento cyo cyagiansinya asengi njubu anjani butayo osora nanyora genda agera sote mugirango omwe tigamba tegenda yake moga obije bwo gutwara kiongozi yake mugusige tangene gorali ne obo karenya cyarenge omugambito epareli nene nago de video ngabatai epareli rete juni kagenda paka nyangoso kurunyangoso bakabusongo yaro satiko epalingi ya sana epareli yakurimeta moju keroka kogenda mpaka kebrigo yarosetigo engia sana era mitara biko asigite akando itagake ekona setarachere usichiba sichali yetwaro aya epareli kurunyambere kogenda mpaka miruka iyabiko twelami epareli yakurumanga isache kogenda mpaka bunyunyu na metovo iyabiko twelami oyunandango nyachai epare yakurukiumbu kuchigale iyabiko twelami kajosoka mpaka itumbe ebyonsi pipi yakuritwana nyachai keralengeli dayeto akakuna busongo na Nyamira Kisii County na Nyamira akakuna chinyomba chonse tali nyali balyoka nurucheka akuna chinyomba chonse puma choki gweta ekina kitokusaba tutwalo mugusi oyo mwigurali otali kurwanira constituency ya yoka yanyali kananga chi constituency chinde chonse pi injibwata ki amagenderero ebintu kete bikolete ngokonya bire amache tubata mangali yakurukwe gucha akogenda uchitire ki Victoria ingito taro sari gwe dam ekira amache de chole nditwala amache chinka tutwara amache chinka bono ndakwa gachali sune kama edenga nimbata amache kwe kamnyomba mwana aya karamati yangi alengoro muroche pale ya sune kamna yegora asali umetaba gusingo karabale biashara mabe biashara Kisumu kuikoro ya lengo bakongo woniyo chi accident chichire gari pale buna yegoro engali biye kabisa abantu nyoro kachitaika uikire rongo oere ne chinye nyoro oire ne busongo 30 minutes busongo ikauma bei 1 hour uikire mabe okole shughuli chao okole oire ne mambe marogo busi Kisumu squeeze kwa 45 minutes yanyinga weta chinze mujiri chabere raisi asenye nje pale liyoka ekina kingo basaba gusiga kero tubate leader gorali it's important haya wakosoka ali asako kunga matamayo chiche ngombe epara yabe gutwerami andango matianyi toso ya gali amangana ya keroka mabuko mpaka aralia nyaikuru elami gasino kobekwa ruto na bagonya charali lakini most part ya bekiro elia sokete paka moyo kulikire linga matianyi na korete amangana aya esesinga kichai aya toche ga busongo Central Bank chibe chonse speech kuruju busongo omuntu okora Central Bank gasi nati tasa komenya chibe sanko kuro chiri bintu gali keroka gali gali busongo ikobono keroka mete ninka bona bonkweba ikobono gali chibe sanchira nero chikunyo circulate ndiwane newe chisukuru ngaki amatianyi chaga chitwali digeli ali nyansiongo chibe china nira chisukuru chikagacho mongoli weta nurucha mangana ekina kitukusaba ingatonyolenga gusi twanyore nento magendero agochora naho matiangi tawa tengurutura atabe nga chinguru china bachukurwana n'umuntu ari ale kwabelege kagachote na 2022 umete matiangi tena 2022 rakibi gasamba raira akana akiagwe etuchi nyandi atiga matianga oni gatabe matiangi tosha ngoni keroge kinyanza kire angono twachite sirutu tuli bagusi abagere abasigisi abaluya amo twende tutagora neruto akibono raira bunatakali endembe na era lenge bono imagine yendira likucho kukubona ganga nibo gambi ngayibona bono imagine ikubugambi uli watakire kucha Nyanza ndo abwa option lakini matiangi uliko baleta era kara unatakali etamana era yakete bokai anyway aya bono tukulikire libuja matiangi na abate contribution yahe amegete kucha kusi ndo wali naba kusiba mito bono utwale kiongozi yake migorali ni ya maana ingento kiengencho yakogera tokonyoranga aba kusibonse bibanyorere okonyeka hakiki tukutwala kiro mochumba abe kiongozi kyabwa indi kagusiyonse pie kuchuko chamo indi tukutwale project ya nene ra konye kusiyengima bono ne university kwa gachugari na event kwa gacho lakini bono ngora muri buna gagusukiko asengencho bakusintora chamo na viongozi byonse pipi kwa bono imoka bono iko baleta matenga so ama kolegasi
nchubona ndo kiongozi yake mbago kwa yakagara Ruto tutagi tutwale kiongozi kemo bono ntoba kusigo ikatobetereri tutwale Matiang'i tumurende nduba tumwako itukora kumaraga maraga no mwaka bamaskani sana ene kiroga mbanero kumuranga nabwate engenchaje tukoleta mangenya amobonjeri Kenya ejwire buja ende njengu kubuya kera ngoro mwaka buno lyako kamba esababu yo kambwate bukongo nera nelinga siasa ya Kenya tiko muhala ona siasa yako bintu bikolekana bya tiko muhala ona eno konyara chikura abantu mbaro batamu maiti the leads abange ntumo maiti lakini yango tenga neji jenzi njibata solve aba sahemba bwate solve abantu mbali binyuro imba bawaka chikura patali kuinyurwa patali metandao ga bono ruche ga ki mwako itonanya haya ako tenga tayo tali uchiko sera bono ayo ko sera Ruto ko kango sera gomete bino botakabole Kenya na kikuchokora abantu ekerengere lya bwate nekiya lakini bono igange ko karagasi cyate boneke mane nche na gusaba maskani pi mugakoli okurukuongeli ai mukia bakaka bande muboke mahambi ne vijana nabangira mwene mpaka umaraga mamoteka aki asengenjo yo bwa mubomo kusi kabana Matiang'i ko rubogambi amwekero amote ayo mugaka teneraga ekera tulinde bono tukolenda abuko ndobete biya akatali mugaka ndatebe ngora salimangana uno mugaka ba maskani nensigete jibe ko mayena in fact no enche ndi abo mukaka ngana twate namega ya lakini bono no mugaka mogoto aso gwanja na gusaba bakaka bali bwate chinguru karansa na Matiang'i nongeli muigwane muri maraga musange ngane tochama mwikane kusinga ali interview onye kuruchenga no nyalo wikase channel yana tokambe mwana iki usi kabisa to ira chinga kinyinge minyoka gucha togamba mangana ito tusange torore ndusugumane mangana chikopa mutu uye samuleta nguru kwa bele mukwa channel yana nere eli ende bansi kireta singinja siasa lakini bado nguchukirana to next week togasene kwa basha mangana ntochu usaliri unainde lakini asabone yeke ndo nako basaba kwa video yana subscribe kwa ndi kungakire simi namba ya nera balivoka ndi support channel namba ya nere bado lakini ndo kia muhimu pi aba kusia story yote 9-10 twanchane ende tobamo twanchane nere tobamo ibintu mbigase ni kwebanga ibintu ndenga darasma tobe serikali lakini yutoramo itobate chinguru ituramo tubate chinguru bogerengo bataindenga Raila Amolo Odinga kwira magendero ngaki ya uru ngaki ya Ruto tali asengenje ba kireta banda bachikura asengenje baramo bwate chinguru ekyo na kiragera nendo bagusito tuwale chinguru ogo chamo ikina yoto konya tima itina kiro cha mangana lakini asote ne so karanste aso timogete na bako nte ibrengere bya gona kibire lakini kulingana na inje igira ndu munaka watema twenzi pitona na Matiang'i nende bono gusia storanyo ora mangana abia Matiang'i nato taite kiama atagete kuruguro mpaka anze kebered ikine ndo kiamu musana bono ikintu tuchuko spread bono UPA KCC kiango ikaransamo moikaransa moibangana kimo so Jubilee onye muri so Jubilee tomira neta agatuju kwa campaign to katabanga onye to kwa irangira de wako kirasi nduruju kwa bera nduruju kwa bera onye rangi chu wako kirasi red onye yote bu yellow yote bu blue nduruju kwa bera pakka Matiang'i keta balmono bacho chira Matiang'i baka mutenga tara karagasi Matiang'i ni itoko te abandonga onye Matiang'i ko iberto ko soite tomundo mubwate mwire koti akiyo ni wako monwa nduruju otigana mdomo mtapiga na sisi tutapiga kwa sababu vijana ndiko chotika Matiang'i yaro